Yending saja belisakan seken tresna dini tiang kangen tiang yen sing saja tresnane tuara mebukti sinah beli kal kilangan tiang. Apa buen belis tatang orang rindu stata nyambatang teresna apang sekan ento sing tua dimunyi cara jani muani liunan gombal ngantong sang ragan beli nak buani bagus sabar pengertian beda uling bangli lakar lali ke kuta dumada je beli nak buani satya. Sekan ento sing tua dimunyi cara jani muani liunan gombang siang tu sing sabar ngantong sang ragan benghar nak buani bagus sabar pengertian ngantong sang tresnan beli nak muani bagus sabar pengertian beda uling bangli lakar lali ke kuha dumada je beli nak muani satya. si malu raga ketemu, sintayan mula saling nyambung.
batang tresna. Kita masih ngagana dine ditu sintain nuntut tresnan beline sing hitungan kengken ben mani ne penting jani iraga happy. Tanpa status iragama demenan nanging subacara anak mekuranan tu sing taen inget tekin dosa ni penting ngai kena lega bes keliwat ngulurin indria ngubar suarga aneh di sekala nanging galah terus menjalan beli janing lah pianaku renang yastun bat lakar nyambatan ampurang beli tengi dan nutugan lewat gendeng puniki belingi deh pele dumogi jeung adi mireng di radio lewat gendeng puniki beli buen ngide apus je adan beli diingetan adi beli ngarepang adi ngaleh kuranan ne mula seken sayang seken deman seken tresna nampingin sisan hidup adine ngewangun warga sane bahagia. Lewat gendeng puniki belingi deh pele dumogi jeung adi mireng di radio lewat gendeng puniki beli buen ngide apus je adan beli diingetan adi beli ngarepang adi ngaleh kuranan ne mula seken sayang seken deman seken tresna nampingin sisan hidup adine ngewangun warga sane bahagia.
rasa sayang. Apa buih sekadini arepan ngedena rasa demen dot mengalah. Jalan cerita mengganti sekali nundunin kena netain rasa ya. Mula saja bukan nak ngorahan, cinta pertama mula kewa mengengsapan kadirasa nusuk di ulun hati ini ngemasin metampa jadi kenangan depan subah tresnan raga tua di impian hanu nu merawat kayang jani start dadi ingatan. Jalan cerita mengganti kari nudunin kena netayan rasa ya. Mula saja bukan nak ngorahan, cinta pertama mula kewa mengengsapan kadirasa mesin metampa jadi kenangan depan subah tresnan raga tua di impian hanu dadi ingatan depan subah tresnan raga tua di impian anu nu merawat kayang jani
tresnane mepadu, muda raga jane buen katamu. Di subane pada ada nengelahang, pada subangalah kurenang. Mula bidana raga taen mada menang, kirang langkung mire bang talong tiban. Nanging bemakalo dugas di sekolah, cinta pertama tiang ken beli. Kenangane mula sing hidangan sapa, dugas bidan madamana. Ne jani galah hengai raga ketemu, ne nundonin rasa rindu. Kudang jani bahan medaya, ada rasa makita, cara bidan jaga dua. Ingat-ingat tang raga, anya makita. Mula bidana raga taen mada menang, kirang langkung mire bang talong tiban. Nanging bemakalo dugas di sekolah, cinta pertama tiang ken beli. Kenangane mula sing hidangan sapa, dugas bidan madamana. Ne jani galah hengai raga ketemu, ne nundonin rasa rindu. Kudang jani bahan medaya, ada rasa makita, cara bidan jaga dua. Ingat-ingat tang raga, anya makita, ada rasa makita, cara bidan jaga dua. Ingat-ingat tang raga, anya makita. Humpam yang beli kaditiokne, ane puntul podol karatan. Sing cuari ngedengang, sing cuari ngadokang, apa buen lakarangon medek-dekan. Beli helek cara barang rongsokan, loh tekemai nanjenin beli
tukang sangine jegek saja ilo ngaina beli makita cara miong ane dampingin bepindang gelek-gelek nyaplok lantas ngelang lo ngundang pemain sepak bola saat makeloh dadi gawangne boya beli dadi pemain inti rayuan loh menggoda hati ngai lumpuh di otak beli sing peduli ken perasaan beli hati dini ditumain hati hati itu happy beli dini gigit jari lo nganggon beli barang koleksi pribadi lo nganggon beli dadi pelanggan sing pasti ngundang pemain sepak bola saat makeloh dadi gawangne boya beli dadi pemain inti rayuan loh menggoda hati ngai lumpuh di otak beli sing peduli ken perasaan beli hati dini ditumain hati hati itu happy beli dini gigit jari lo nganggon beli barang koleksi pribadi lo nganggon beli dadi pelanggan sing pasti lo ngundang pemain sepak bola saat makeloh dadi gawangne boya beli dadi pemain inti rayuan lo menggoda hati ngai lumpuh di otak beli sing peduli ken perasaan beli hati dini ditumain hati hati itu happy beli dini gigit jari lo nganggon beli barang koleksi pribadi lo nganggon beli dadi pelanggan sing pasti tatkala angine ngampehan
Miik bunga-bunga di taman, nundunin rasa kangen hatine, pedot matamu adik. Duga siraga anu bareng-bareng, liang girang kanahe kala anto mejani ija kaden adi ngalahin dewek pribadi di ini ditu alihin sing ada ilang kadi engka banggama adi ban suba adi ngalahin tu sing ngemang kabar. Ada keraos beli ane pele, ada ke laksanane desing bana, maka ada adi ilang ambol matilar tanpa nyambat sarang. Suaran sunarine, suaran cemreretan, nganyudang hatine kala sepi. Ingatkan ragan nadi, nyarengin bali dini, numpahang rasa tresnane suci. Tatkala hati, matamu hati, yang manah tengkadi-kadi, tatkala hati ninggalin hati, sebete menyakit hati. Dijaadi beli saja mengantosa. Ini ditu alihin sing ada ilang kadi engka banggama adi ban suba adi ngalahin tu sing ngemang kabar. Ada keraos beli ane pele, ada ke laksanane desing bana, maka ada adi ilang ambol matilar tanpa nyambat sarang. Suaran sunarine, suaran cemreretan, nganyudang hatine kala sepi. Ingatkan ragan nari, nyarengin bali dindi, numpahang rasa tresnane suci. Tatkala hati, matamu hati, yang manah tengkadi-kadi, tatkala hati ninggalin hati, sebete menyakit hati. Dijaadi beli saja mengantosa.
itu sing lakar ngidang pengalahin ragan beli karena tiang subah kadung tresna depang subah ragan tiang din itu sing lakar ngidang pemilih dua tresna pasti ada nih kesakitan ampuraya. Nantian tu sing nyidang memilih tresnan beli ajak dadua depan subah ragan tiang din itu sing lakar nyidang pengalahin ragan beli karena tiang subah kadung tresna depan subah ragan tiang din itu sing lakar ngidang pemilih dua tresna pasti ada nih kesakitan ampuraya. Adi jegek pirengan makin beli boya bali dan tresna takin adi iya stompi dan beli tain undang adi ampura yang bali bidan kliwat emosi. Sudah
Talo hapet batu hidupe bukone jalani tiane harus memilih ulian pelih melakasana hidangan datang kita pas keliwat ngulurin indria makada tepuk untuk kekene aduh kengkenang jani abad tegal sakit pelengane hidangan datang kita pas keliwat ngulurin indria makada tepuk untuk kekene aduh kengkenang jani abad tegal cerahe yen tiangan